sifunza kusukela ku verse 4 bese sehla nayo from verse 4 bese sehla nayo kumbe asitale 3 verse 3 Exodus 19 verse 3 lo lot ofunza ngicela afunze kahle angajahi ngoba ngifuna kushumayela naye Exodus chapter 19 siqala ku verse 3 Mose wakhuphuka waya kuNkulunkulu. Mina bengicabanga ukuthi seniyathi usufuna ngigijime kakhulu nemic sitongena. Ya, siyabonga makebhembe asiqhubeke Mose wakhuphuka waya kuNkulunkulu. qhubeka. Simakadze asetulu entsabeni wambita wathi ubokhuluma esiveni saJakobe ema-Israyeli uthi Vele ubambe lapho. Sitaqhubeka sifunze. Lapha sawani siyofunza khona ngiyavakala mhlawumbe esihlahleni. La siyofunza khona ngibona kunetitulo letingethi empty la ngicela labamile babuye bathathe kungabi nesitulo empty kanti labanye bamile kuzokuthi sohamba kahle la sele singe lesi empty lapha babuye bahlale sokhona qhubeka. La sifunza khona bazalwane sifunza indzaba yaMose abuya kuyokhipha bantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Siyathi usi lamhla inkosi yethu ivukile but before siyongena kuyokuvuka kumele sibuke tindvo letibalekile kubantu lebakholwa. Sifunza abazalwane la uNkulunkulu uqeda kukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe ubamikisa eveli lesithembiso eKenani. La sifunza khona lithi iBhayibheli Mose wabe seyakhuphuka uya etulu entsabeni. Into leyimenza Mose akhuphuke aye etulu entsabeni ngoba wonke umuntu lonebudlelwane naNkulunkulu kumbe lofuna imessage yaNkulunkulu akahlali emkhambathini, akahlali la kugcwele khona abantu, akahlali la kuphithikela khona. Bonke bantu lebafuna kona ubuso baNkulunkulu bayasuka elinyendini bakhuphuke. Nawe nanguthi ufuna kumbona uNkulunkulu, ufuna kumuva akhuluma nawe, uyabashiya bangani, ashiya bangani bami asuka ngamlande, ashiya izihlobo zami asuka ngamlande. Ufuna kuba naNkulunkulu uyashiya bangani, uyashiya tihlobo. Uthi uNkulunkulu eyamalanga ku-Abrahama suka eveni lakini usuke nakuphi bazalwane nasethihlosheni yakho uye eveni leniyokukhombisa lona ngoba bonke labafuna buso baNkulunkulu kumbe bonke labafuna kubonana naNkulunkulu kumele basuke elinyendini. Mntwana sekhaya ngifuna ukutshela ezusahleli ucomfortable kulabangani lonabo awuyukubona buso baNkulunkulu. Ezusahleli ucomfortable nalabantu lohleli nabo awuyukubona buso baNkulunkulu. Lesinye isikhathi uyasuka uhluthuke anono ligama lizokuhluthuka usuke kulaba lohleli nabo uyohlala naNkulunkulu kuze uzokhona kumuva ngoba la kunabantu khona kunetinkulumo letingethi inkulumo tiyamehlisa umuntu, letingethi inkulumo timthatha etulu timlethe phasi. Mose ngoba afuna kuva uNkulunkulu wena kanjani bazalwane? Wakhuphuka. Lezi iBhayibheli nasekakhuphukile ngoba ngila asonzela khona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akasonzeli kubantu lebangakakhuphukanga, lebangabufuni ubuso bakhe, akasonzeli uNkulunkulu umsase comfortable ekukholweni kwakho. Sikhona abangcwele uma usase comfortable ekukholweni kwakho angeke umuva asonzele. Ufuna abantu lebatoshiya bangani tihlobo basonzele kuye, hayi ukuthi ubazonke but nje ube nesikhathi naNkulunkulu. Amen. Sekaletulu wabe sewuyakhuluma ke uNkulunkulu. Asiqhubeke. Verse 4. Yes. Nakubona kambe lokho lengakwenda kumaGibhithe nekuthi nganethwala kanjani ngemaphiko elusweti nganiletha kini. Yes. Ngakho ke neniyawulalela
livi lami nigcine isivumelwano sami niyawuba ligugu lami emkhathini wadothonke tive uthi ke uNkulunkulu la nakatshela Moses etule entsabeni uthi kuMose Mose lelibandla loluholako uma liyolalela livi laNkulunkulu thine nabashumayelako into ekumele siyitshele lesibashumayelako kumele sibatshele livi laNkulunkulu wathi thola umile ushumayela ungashumayeli livi laNkulunkulu uyasidukisa lesive uthi uNkulunkulu uma ngabe nine niyawuliva imazalwane livi lami asinendlule nibambelele tukwesivumelwano sami niyoba ligugu esandleni sami sikhona abazalwane uNkulunkulu loyo ukhuluma naMose ngifuna kuveta ukuthi ema-Israyeli ngaleso sikhathi bebangamati uNkulunkulu bebangakase beve ivoice yaNkulunkulu bebangakase babone bazalwane umuntu lekaholwa nguNkulunkulu bebaqala kubona ngaMose ingakho naMose wasinakafika eGibhithe athi uNkulunkulu umthumile kuthi ntolanza abantwana bakwa-Israyeli Mose uFaro wambuza wathi ngubani kambe uNkulunkulu ngaphandle kwami ngoba uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ongetulu kwazo tonke izinto kodwa Faro bekacabanga ukuthi nguye lo ongetulu kwazo tonke izinto uma sowuvukile jula utangitshela wakhumbula Faro ukuthi nguye lekangetulu kwazo tonke izinto wabe sewuthi ke Faro ngubani lo mnyenkulunkulu ngaphandle kwami wathi Mose ukhona lo ongetulu kwakho wathi ke Faro angendani lo wabe sewuthi ke Faro angendano uNkulunkulu wakho wathi Mose into langayenda ngile wathatha induku Mose nekase ayibambile wayiphonsa phansi wathi ke Faro uthi uNkulunkulu usho ngoba uphonsa induku Faro wabita abafana bakhe lebekade bafunza kuthakatha njengoba namhla bakhona abantu lebashiya amakhaya kubo bahambe bayolala ezindumbeni basibayofunza bafunzela ukuba nemoya mayidloni nakuFaro bekunjalo wababita nabo beka nemuthi wabo bawulumba umuthi bawuphosa phasi nabo uphosa phasi waguquka umuthi wabadinyoka washo ukuthi kunenyoka yaFaro etinyoka taFaro nenyoka yaMose lithi iBhayibheli nase kugcwele tinyoka phansi wabe sewuthi Faro ngumuphi ke manje uNkulunkulu ngoba lo wakho wenda inyoka nami ngiyendile nami ngiNkulunkulu wabe se le inyoka le yenduku le iphose uAaron phasi yabe seyaguquka lithi iBhayibheli yabe seyidla letinye tinyoka waqala ke manje Faro waba convinced kancane ema-Israyeli kwanawo bebangamaki uNkulunkulu babona ngetishayo babona ngetinto teleka titsetse tidla emabele tiqoqo tigcwale edrobheni kuba mnyama ekugcineni emanti aguquka bayingadi wabe sekufane bantwana ema-firstborn waqala ke Faro wathi ngazi ukuthi lo uNkulunkulu wakho unemandla wabe sewuthi ke Faro phuma nebantwana bakwa-Israyeli nisishiye nambe nokhona uNkulunkulu wenu bekangakase uNkulunkulu akhulume nama-Israyeli bekakhulume naMose yedwa la sesihlangene sesifuza khona uNkulunkulu ke manje ufuna kuyokhuluma nama-Israyeli ngoba bekakhulume naMose bona bangakamvanga naseniredi ukuthi amen ntosi amen asithubeke ngobe wonke umhlaba wami yes niyawuba ngumbuso webapristi nibe sivele singcwele ngulawo ke emavi amilo tawufike uwakhulume esiveni saka-Israyeli thubeka ngakho Mose wehla wafike wababita bonke abaholi besive onke namavi nemilayeto labeyithole kusimakadze wakwethula kubo koqala Mose nakabuya nomlayeto uthula kuma-leaders uNkulunkulu unika Faro
indlela yokuhola. Sikhona abazalwane. Njengala ibandleni indlela uNkulunkulu asinikile yokuhola ubeke ukuthi ngimi namamfundisi le siholako bese sinebazalwane lekungiba besilinda make mavundla nababesikhosana lesihola nabo. Uthi ke uNkulunkulu nakathumela imessage kuMose uthi ayiqale iyondlula kubani kubaholi la isuka kubaholi nkhani iya kuphi iya eve nasebandleni bazalwane kumele ibandla libowathi ukuthi uNkulunkulu uma imessage akakayibekanga kumfundisi namamfundisi imessage uyayibeka kubagqotshwa bakhe uma akakayibekanga kubagqotshwa bakhe uyibeka to the next person mana kune hierarchy kune protocol leyilandzelwako. Hayi ungawali sitovana banyele letho ujahe kumbamba kazi ungajahe utongiva asiqhubeke. Verse 8. Sonke sive saphendula ngalivilinye sathi konke lakushoko konke lokushiwo nguSimakadze siyawukwenda. Mose wahamba waya ubikela Simakadze. Hayi ngifuna kuyi-acta ngoba ngifuna ukuthi ivakale kahle. Sive sema-Israyeli ngila ku-praise team. Nikhona abantu wena? Sive sema-Israyeli ngila praise team. Mose ula naye. Uthi ngoba ngifuna kuva uNkulunkulu ushiya laba. Uyahamba uyetule ndzabeni. Ufika uthi uNkulunkulu hamba uyotshela labantu laba ngoba abangathi mina nguwe lo ungathi hamba ubatshela ukuthi ngifuna ukukhuluma nabo. Mose uyehla ufika uqala uhlanganisa abaholi abatshela nakaqeda ngoba abaholi uthi akulesive uthi yesive saNkulunkulu uthi uNkulunkulu ufuna ukukhuluma naye siyaphendula sive sithi bonke lakutshela bona mtshela ukuthi siyavuma sokulalela. Uyasuka Mose ubuyela etule ntsabeni ufika uthi babe basi baready ukulalela mara le drama leke ekuthako nihamba naye qhubeka ungavali futhi qhubeka. Simakadze wakhuluma kuMose wathi ngitakwehla ngibe sefini lelimnyama khona abantu batawungiva nangikhuluma nawe. Uthi ke uNkulunkulu uMose entsabeni uthi ke uNkulunkulu tshela abantu ukuthi ngitowehla for the first time ngifuna ukukhuluma nabo uthi batshela ukuthi ngitowehla ngibe sentsabeni ngibe selfini entsabeni batshele ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe Mose nabo beva. uNkulunkulu into abekayifuna ekuqaleni aqala ukukhuluma nebantu bekafuna ukuthi nakakhuluma nebantu akhulume nabo bonke abantu bathi vele ivoice yaNkulunkulu. Into uNkulunkulu abekayifuna bekafuna ukuthi nakakhuluma nebantu bonke abantu bangeva nemfundisi ukuthi uNkulunkulu uthini bekafuna ukuthi bonke abantu bathi vele imessage leqhamuka kuNkulunkulu. That was iplan yaNkulunkulu nakathi batshele ukuthi ngitowehla ngitokhuluma nabo qhubeka bese bayakwethemba njalo. Yes ngoba abantu bamvile nabo qhubeka. Mose wase ukutshela Simakadze konke lokukhulunywe abantu. Qhubeka. Simakadze wakhuluma kuMose wathi buyela kubantu ubatshele ukuthi batihlambulule lamuhla nakusasa. Iyaqala ke manje indzaba uthi uNkulunkulu ngifuna ukukhuluma nabo mara angifuni ukukhuluma nabo bangakatihlambululi. I-appearance yokuqala yaNkulunkulu lekafuna nto yenda kubantu mara uthi ufuna labantu lekatovela kubo avele kubo batihlambululile. Ngamanye amagama akafuni uNkulunkulu kuyovela kubantu lebangcolile lebanetono lebanetinkinga naye uthi batshele batihlambulule ngoba ngifuna kuyovela kubo. uNkulunkulu ufuna ukuthi bantu nabayovela kuye bavele bahlambulukile bavele bangcwele ngoba naye ungcwele. Uthi batshele ukuthi ngiyabafuna mara kumele benenjani bazalwane batihlambulule qhubeka bageze tingubo tabo
Qhubeka. Nemhlomunye babe sebalungele ngobe ngalelo langa ngetakwehla entsabeni iSinayi bonke bantu babuka. Yes. Kufanele ujube umnyele lotungeleta indzaba iSinayi. Bantu ubatshele uthi caphelani ningenyuki kuya entsabeni. Uthi kaNkulunkulu as much as ngifuna ukukhuluma nabo, as much as batawuhlambulula, as much as batawuba ngilabangcwele ngilaba clean, ngicela ungendele nayinto kunemlayini lekumele udwebe kusina noma ngabe bahlambulukile nanoma ngabe bangcwele mara bangandluli kulomlayini. Amen. Likhona mara. Amen. Ngoba kunebantu le nabemva kusuthwa phalish ubemva bathi kanti wayemfundisa atende ngathi uNkulunkulu ukhuluma naye kuphela, wayemfundisa atende ngathi uNkulunkulu usilwana akafuni abantu basonzile kuye. NoNkulunkulu lo sikhuluma ngaye i-first appearance yakhe uthi labantu ababengcwele labeta kuye. Number 2 uthi akube khona umlayini lotodwetshwa labethu lensabeni ukuthi nanoma ngabe bayakhuphuka bayentsabeni nabafika bangandluli kulomlayini latobe awubekile. Yindzaba bazalwane kungoba nome bantu bangatihlambulula mara kunehlobo lelitsite leNkulunkulu alifuna libe seduzane kwakhe, akafuni noma ngabe ngibani. Ingakho thine kulelibandla leli sithi umuntu lekatohlabelela la kumele kube ngilongcwele ngoba usuke azube umlayini lobekiwe waba ngala kudlala khona abantu lebathatha imessage yaNkulunkulu. And ngizokusho ukuthi uma ngabe uyadati wena kuthi awuqualify kuba la, awungaze utshelwe ngimi ngoba lendzawo le ifuna abantu labanjani lebahlambulukile lebangcwele. Noma ngabe utoshumayela noma ngabe utohlabelela kufuna ube clean na uba la. Isifiso saNkulunkulu uthi kubantu akube nemlayini. Kubele Ningawuthinti ngisho nomnyele wayo. uthi ke bathi hlambululile banjalo abangawuthinzi nokuthinza lomlayini. Oh yes. Bathi hlambululile banjalo abele njani abangawuthinzi nokuthinza lomlayini. Futhi incwadi ya 2 Samuel chapter 6 verse 6. 2 Samuel chapter 6 verse 6. 2 Samuel chapter 6 verse 6. Angamlekelela lo munye. 2 Samuel chapter 6 verse 6 na 7. Mnikeni mic babaningi bantu ngaphandle. Second Samuel chapter 6 verse 6. Bathi nabefika ebaleni lekubhulela lakho lakana khoni. Yes. Letinkabi takhubatela ngako uza walula sandla wabamba libhokisi lesivumelwane saNkulunkulu. Lithi iBhayibheli la afunza khona nyalo. Libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu like lahlala khabo uza. Babe sebalitshontsha naselitshontshiwe Davide walanza. Kanti ngemthetho welibhokisi lesivumelwano saNkulunkulu alithwalwa noma ngabe ngibani. Kuba khona abapriest lebaqotshiwe bagqoka impahla letifanele ukuthwala, bebawuthwala bawubeke emahlombe abo bahambe nawo uhleli emahlombe. Davide nakawulanza into yokuqala Davide lewayimosha akazange walipita labapriest kuthi abawuthwale bawufake emahlombe bahamba nawo, kodwa Davide wawulayisha tukwenqola wagijima ngenqola lebekathi donswa tinkabi. Lisi iBhayibheli that's sent your way last calls tinkabi ngoba tiyayidonsa tiyagijima enetisuswe ebengetimunyisa natidonsa bazalwane. Lisi iBhayibheli yafike lenqola yashaka besigodini lafuna kuwa lebhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Umfana lomncane wasonzela kulo walibamba alibambela kusilingawi libhokisi lesivumelwano. Kwentekayo
lulaka lwasimakadze lwamvuthela uza lulaka lwasimakadze lwamvuthela uze lumvuthela hayi ngoba wonile limvuthela ngoba umbhoshongo waNkulunkulu wabekwa kwathiwe ubanjwa ngilabo lebabekiwe awubanjwa noma ngabe ngibani lo mfana akawubamba sono sakhe bekubamba into lebekumele angayibamba. Amen. Uthi ke uNkulunkulu okay after la selivuthele kwenteka ngenxa yesento sakhe sekungahloniphi kubeka ngabo uNkulunkulu wamshaya wafa wafela khona lapho eceleni kwelibhokisi lesivumelwano saNkulunkulu. Ngiyamuva uNkulunkulu ukuthi uma ngabe athe into ingendiwa bantu labayenda ngenkani ubendani. Uma ngabe uNkulunkulu athi kuMose enzabeni ubodweba umlayini kuthi bantu noma ngabe sebahlambululile bangandluli kulomlayini lonto ofuna kudlula ngenkani uyashajwa afe. Asikele ngale ku-Exodus chapter 19 simuve ukuthi uqhubeka uthini uNkulunkulu. Lowo yawuthinza lenzaba uyawubulawa. Loyo lothinza lenzaba uyowenza njani bazalwane? Uyawubulawa. Ubulawelana hayi ngoba wonile. Ubulawa ngoba uwele umlayini bekumele angawuweli. Singaze once wahlela ukuthi bantu kumele bagcine la bangandluli la. Uma abantu bayandlula ngenkani lulaka lwaNkulunkulu liyababulala. Labanye bafa spiritually akabe khona enkonzweni manje abe afile ngoba wende into lebekumele angayenzi ngekwenzando yaNkulunkulu. Asiqhubeke. Lo muntu kufanele angathintwa ngesandla. Yes. Kodwa agxotshwe ngematshe noma adutshulwe ngebujoki. Kubeka. Lokho niyokwenda noma ngabe silwane noma ngabe ngumuntu. Nimbulale afe. Nakukhala licilongo likhala sikhathi lesithe. Bonke abantu kufanele benyuke bete la entsabeni. Uthi ke uNkulunkulu ngifuna tovela. Batshele number 1 ukuthi bathi hlambulule. Number 2 kumele kube khona umlayini kumele bangaweli. Number 3 kumele kuthi lonto uwela ngenkani limbulale afe. Kuniketwa baholi ukuthi kumele bawenze njani umsebenzi waNkulunkulu. Kungumsebenzi wethu baholi kuhola ngendlela leNkulunkulu lekafuna ngayo. Ingakho umuntu lohamba naNkulunkulu akabuki ukuthi lo nkosikazi wakhe lo ngumntwana wakhe lo ngumzalwane. Uma umuntu angenza inzando yaNkulunkulu uma wena loholako ustraight awubuki umhlobo walo muntu kodwa wena ngendlela leNkulunkulu afuna ukuthi wende ngayo ngoba uvikela lo muntu ukuthi angashadwa lilaka lwaNkulunkulu. Amen. Verse 14. Yes. Mose wehla entsabeni waya kubantu. Wafike wabahlambulula. Yes. Base bageza ingubo zabo. Yes. Mose wakhuluma kubantu wathi, "Dilungiseleleni lilanga lomhlomunye. Ningalali nalomsikati." Laba labashadile. Uma uNkulunkulu akubita ukuthi ufuna kuyospenda isikhathi nawe, afuna kuyokhuluma nawe, akukafaneli ukuthi uhlangane nalomsikati uma uya kuyospenda isikhathi naNkulunkulu. Bekawuza abashadile bathi amen. Akushiwo ukuthi na uya esontweni. Kodwa la bebabika uNkulunkulu baya enzaweni la bayohlala khona naNkulunkulu. uNkulunkulu akhulume nabo aspende isikhathi nabo. Ungawani sawufundisa siqhubeka ngayo ngemalanga ngoba umpostoli Paula uma sekaluleka libandla uthi ke ebandleni ningagodlelani kodwa akuye ngekuvumelana kwenu. So uma uNkulunkulu angibitile kumele ngivumelane nalo lengihlala naye ukuthi hey ngasekhaya uNkulunkulu ungibitile njengoba ngihlele sonke liviki lonke bese ke angisonzeli into lomsikati ngoba ngibitwe uNkulunkulu. Akubonge emakhaphuzi ngiyadlula lapho. Qhubeka. Verse 16. Yes. Ekuseni ngelilanga lesithathu kwaba nekuduma nembane.
lifule limnyama labonakala etikwendzaba kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati Yeah. bonke abantu lapha enkambi bethuka bathuthumela ngenxa yekwesaba bazalwane ngicela ukhumbule bayaqala ngqa kuyobonana naNkulunkulu bayaqala ngqa kuyoba senzaweni la kunaNkulunkulu khona lithi ngalelo langa kwaba nekuthuthumela kubo kwaba khona kuduma kwaba khona kumnyama bafikelwa kwesaba basabani basaba uNkulunkulu lekababitile wathi buyani lito ngifuna ukukhuluma nani nifa kubeka verse 17 yes Mosi wabahola abantu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabetha uNkulunkulu Yeah. afike bemange phansi kwentsaba 18 yonke lentsaba iSinayi yasibekelwa lifu ngobe simakade abesehlele etukwayo ngemlilo Yes. intuthu yenyuka njengentuthu yembuthuma yemlilo Kubeka. yonke intsaba yathamatama Kubeka. kukhala kwalicilongo kwaya ngekuya kwanza Yes. Mosi wakhuluma uNkulunkulu wamphendula ngelizwi simakadze wehlela esicongweni sentsaba iSinayi wabita Mosi kuthi akenyuke eThekunye nembala Mosi wenyuka Yeah. simakadze wakhuluma kuMosi wathi yewuka uyekwe xwayisa labantu kuthi bangawendi umnyele kude ubuka mina simakadze futhi uNkulunkulu nasekahleli lapha entsabeni akhuluma uthi hambe uyobatshela labantu ukuthi bangawuweli umyele kuze batosonzela kimi sifuna bazalwane tofetha ukuthi kuye ngani size sitholakale sila sikhona khona bengivela ukuthi into yokuqala uNkulunkulu lekayendile bekafuna ukukhuluma nebantu luqobo lwabo ehlile yena afuna ukukhuluma nebantu bantu bahluleka kumelana naye angakambathanga lutho angakangenanga kulomnye umthimba ehle njengoba kanjalo wasinakehla bangakhoni kumelana naye ngenxa yesikhathi ngayifast forward babese bayaqhubeka abantu bathi kuMosi yeMosi wena akube nguwe lo uyobonana nalo uNkulunkulu thine angeke sikhone kusonzela kuNkulunkulu lo nje bala abantu kuya kuNkulunkulu nikhona nasebalile bantu uNkulunkulu wabe sewuthi angeke indlela lenye yokuya kubantu ngathi ngithamka kancane mara ngiyanibaleka mara ngithamka kancane as repeated ubabitile wababitele entsabeni ufuna kuyokhuluma nabo nasebabona tento ukuthi sowufikile basaba bajika babese bathi kuMosi thina asisayi kuye thina siyajika wena buyela kuye uyomtshela ukuthi akanike wena imessage ubuye utonika thina yaqala njalo indzaba yokuthi uNkulunkulu angasakhulumi nebantu akhulume namunye amthumele kubantu akhulume namunye amthumele kubantu bantu babona ukuthi bantu labanyengi abakhulumi naNkulunkulu baqamba manga baprofeta manga bayenga abantu ngoba abantu abasakhoni ukukhuluma naNkulunkulu uNkulunkulu wabese uthi umuntu kumele kube nendlela yokubuyela back kuye wabese wakho umtimba wawufaka esibelethweni saMariya ngoba ekuqaleni ufuneka ukukhuluma nabo basabile ngoba bayasaba kuya kuye yena uyafuna ukukhuluma nabo wabese wakho umtimba wawufaka esibelethweni saMariya wakhulelwa Mariya wabakhona umntwana nasekatela umntwana wathiwa igama wathiwa uJesu ngoba uyokhulula abantu etonweni tabo wabese Jesu ke yena nasekalenge esiphambanweni leyandwangu lebeyihlukanisa izawu ngegwele yabese iyadzatshulwa idzatshulwa ukuthi uNkulunkulu sewungaphakathi kubantu namhla bazalwane sithe toboka
sibonga ukuthi uNkulunkulu indlela yakho yokuqala yokuthi ngayo kubantu bantu balile kusondzela kuye wabe sewuba nendlela yesibili yokuthi ngayo kubantu indlela ekade ngayo wenda ngomtimba waJesu wabe sewuthi bonke abantu labayokholelwa kuleligama kulenkosi lekunguJesu Kristu abasayi kufa bayoba nokuphila okunaphakade ingakho bazalwane Jesu nasekafa esiphambanweni lizincwadi ya 1 Peter chapter 3 verse 17 lithi wafela tono tebantu wafela labatoni yena angasisoni kuze asimikise ekhaya ezulwini into le Jesu lekafela yona ufela ukuthi kube lula kuthi mina nawe sibuyele siyokhuluma naNkulunkulu athube ukhuluma eningi kakhulu etulu bantu bangakholwa ukuthi graspa ngoba le message lefuleka uyive namuhla kungukuthi wavela kokuqala bona bamsaba babe sewuvela kwesibili ngoba uma ngabe baya kokuqala ngabe namhla naloko ngaba kunasidingo selisonto uma ngabe bavuma kuya kuye namhla naloko ngaba kunasidingo selisonto lo uyosuhlela ekhaya abe afika ngoba uke wabuyela kuGenesis bekazi Adam na Eva bahleli afike bekafika aqoqe nabo bahleli manje ngenxa yokusaba kwabantu kuya kuye sekunesidingo sekuthi siyohlangana ndawonye akhulume namunye umuntu bese thina sithembe lo asitshela kona ngoba abantu bala kuya kuye kwesibili nasekabuya bazobona atosfera sokuthi ke yena nawe uma ukulendzawo unelungelo ukuthi ungakhuluma naye ukulendzawo wabese uthi kunendzawo nendzawo lento ikhona ngemuntu wami bantu nabahlangene bababili noma babathathu nami ngiyoba khona kuleyo ndawo akathi mbe bazalwane bayayibamba imessage ngoba seyiphelile sengiyothandaza ayikho complicated lethi ufuna uyivisise ufunile ukukhuluma nebantu bantu basaba wathi kwesibili sengiyakho umtimba lento bhaqa kuwo kuze bangangiboni ukuthi ngimi leyila kulomtimba libe stopina bese ngiyathandaza ngathi ya John chapter 14 John chapter 14 ale ku verse 7 bese sibothandaza sekathi veta ke manje ukuthi ngimi leyila kulomtimba verse 7 verse 7 kube beningathi mine ngabe niyamati nababe kepha baba uthi Jesu ube benale sambulo ngami ngabe nyamathi nabani nababe wafika babe eqaleni ezabeni Sinayi bala kutakuye mayinyalo babe ukimi ungene kimi kuthi atoba ngami lakini baqhubeka bona funza baqhubeka bona bathi sikhombise qhubeka kepha kusukela manje niyamati nimbonile qhubeka Filipu wathi kuye Nkosi sibonise uyihlo sitokweneliseka bathi ku Filipu uthi kuJesu Nkosi sifuna kubona uNkulunkulu weda ku Exodus 19 basaba kutakuye yena watinciphisa wangena emtimbeni lomJesu uthi ke Jesu uma beningathi mine ngabe nababe niyamati bathi hayi awusiva sikhombise babe sokweneliseke qhubeka Jesu wathi kuye senginesikhathi leside nginani kodwa nanyalo awungathi Filipu yes lowo losabone mine umbonile nababe lowo lobone Jesu ubone bani babe
ngamanye amagama uNkulunkulu uthi sengibuye kwesibili ngila kulomtimba ngangifuni ukuthi ivete ukuthi ngimi lona ngibalekela ngoba ngingativeta ntobaleka akhe ngoba akekho umuntu lobona uNkulunkulu aqhubeka abe normal uze usina Johani nakaphala ngelisuku lenkosi ngangikumoya ngabona lomkhulu lo sabelayo emaphambi kwami ngathatatela emadolo amaqeka ngaguqa phasi ngakhona nokumbuka ngoba akekho umuntu oma phambi kwaNkulunkulu abe normal nasekabuya kuJohani uthi bonke yebabone mina babone babe ute ngaJesu njengoba namhla avukile uvukele ukuthi sonke sibe nelungelo lokuya kuye sicela noma ngabe yini yena utoselela yona simeke inyama